net y'ubuntu. Ubu buryo guys ngiye kwereka burizewe. Nimba wajyaga ugira iki kibazo cy'uko wakoresha internet y'ubuntu, nibyo ngiye kukwereka. Mbere na mbere uri kubona ko ndi kuri YouTube, ndi kureba amavideo, uri kubona ko internet irahari, nta kibazo gihari. Kandi urebye hano hejuru, reka mbanze njye hano banze urebe, harimo akadege harimo akadege, uri kubona ko mobile data zirafunze, ariko akadege niko karimo. Unabeye hano hejuru uri kubona ko ndi recordinga video, akadege karimo neza, urabona ko ibintu birakora. Iyi ni internet y'ubuntu, ushaka kuza ugaplayinga video yawe. Iyo nanjye niyo mpamvu ngiye kwereka uko wakoresha internet y'ubuntu. Icyo bisaba rero ugiye kurikira ino video irangize, kandi guys nubona ibintu bikora wibuke byandike muri comment, tubwire ngo byakunze, ikindi ushaka twaza gukorera aho iki twandikiye muri comment uzagikora muri video y'ubutaha. Ebwe rero turaza dusubira inyuma byose tubivemo. Urahita uza kuri Play Store yawe. Ikintu cya mbere urakora ni ukuza kuri Play Store, uraza ugire kuri Play Store yawe, ujye hano muri search, numara kugera muri Play Store yawe, uraza hano muri search wandikemo force, wandikemo ngo force light, gutya ndi kubyandika guys, only. Nurangiza wongereho na 4G, no mundi ariko abari 4G na 5G wongereho 4G. Nurangiza urazita wemeza gutya. Noneho barakuzanira ama application menshi. Ngewe iyo nkoresha ndi kubereka ni guys, ntuzagire indi application nzi mfite amakuru ndi kubereka nize 100% ni ngiyi. Ndetse nibikunda guys wibuke nyandikiye muri comment ngo byakunze niki kindi ushaka tukigukorera. Nurangiza urahita uzikande. Ngiye uri kubona ko ndayifite muri phone yanjye. Noneho ndaza guhita ndaza guhita nkanda open guys, ariko uracyari kubona ko ndi gukoresha akadege. Ariko mbere na mbere nuza kuinstoringa biraza kugusaba ko uraza kubifite no kuri data nkeya, uraza kuyikururisha. Numara kuyikurura data zawe uyigiyemo uhita uzifunga. Ngiye n'ubundi ni ya internet ndi gukoresha, ndakeka muri kubibona na internet ndi gukoresha kuko ko mobile data zirafunze, akadege muri kubona ko gafunguye. Unarebe hejuru uko naka kadege gafunguye. Data nzanye kandi open. Numara kuyikanda we hari igihe baraza kugenda bakubwira ngo ngende uzuza ibintu nagenda byuzuza, basha no guhita bituzana. Ariko tuza hano uri kubona handitse Android Blow Method 1 Android Method 2 ikavuga ngo Android 11. Kuvuga ngo kuri Android ziri munsi ya 11, 10, 9, ubwo uraza kumenya aho kandi uraza gukanda hano ka mbere ka kabiri guhera kuri 11. Jewe rero ndakanda hano, nagiye mbona hano akabiri rero gukunda. Nugeramo hano rero urahita ubona hano hafungutse, uraza gusanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wowe kintu uraza kwitaho rero, uraza gusanga kano kitwa mobile radio, uri kukabona kano ngo mobile radio, kano kantu kanditse hano. Ngiye kubona ko kano kantu karafunguye, kano kantu. None wowe ari gutya, wowe kintu uraza guhita ukora, uraza guhita uzafungure guys. Ntuze gukora hano nakubwiye, ushaka gukora mu bindi bintu ugasanga hari ibintu byinshi wishobora. Uraza ukananditse ngo mobile radio power, uzakande gutya. Numara kuhakanda kande hano gutya, uri kubona ko ngiye connection yari iriho. Ubwo ngubu uraza gusanga sinzi bikore ku buryo araza kuba hameze. Uraza gusanga hameze gutya, enable data connection, uzakande gutya. Biraba birangiye, ibyo ngibyo biraba birangiye. Kubona ko ibintu bya phone byawe byose bahita bimenya icyo mara kuyinjiramo. Nurangiza ushobora kuza ngahita ngaruka inyuma nkaba na playinga ama video kuri za YouTube, irafunguka gutya. Guys uri kubona ko 100% video zise ziza. Ariko guys muri kubona ko harimo akadege hejuru, mureba akadege karahari. Akadege hano hejuru karahari guys, akadege muri kubona ko karahari. Ntago data zacu zifunguye. Kubona ko ibintu babazanira birakora 100%. Ushobora kuza ukaba wareba video wifuza, ko ibintu birakora 100%. Hano wahita unaza ukaba wareba video wifuza.
kubona ino internet binirukanka cyane ariko nujya gukora application wowe biraza gusaba ko ufite data nkeya zo kuyikora numara kuzikurura birangira byenza kuriya nurangiza kubikora uhita ufungura Kadege niko uraza kubikora ko ibintu birakunda ngo dushatse twana playing video dushatse twanaza muri izi video tukaba twa playing ntacyo bitwaye playing wa downloading ibintu byose wabikora kuri internet y'ubuntu ibintu birihuta guys ibintu birihuta ino video muri kubona ko imara isaha ariko duzamo nka video ngufi cyahita byihuta kandi uri kubona ko itangiye kujya video yacu itangiye kujya guys niba hari ikindi kintu ufite ikibazo wakitwandikira muri comment ndaje mbazane video z'ubwenge zimeze gutya kandi subscribe fungura inzogera kugira ngo uzajye ubona video nyinshi zimeze gutya ikindi ukitwandikira muri comment tuzabonane muri video y'ubutaha.